Om Swastiastu. Inggih alit-alit sareng sami sapunapiga trane becik sami nggih, sehat sami, kenak sami nggih. Nah, kecunduk malih sareng Mister Gede. Nggih, ringan iki Mister Gede. Nggih alit-alit kecunduk malih sareng Mister Gede ing pelajaran bahasa Bali dinan mati. Nggih. Nah, nanging sedurunge lantur ngiring kawitin dumun antuk doa manut agama lan kerjaan sapa. Doa ngawit. Inggih pupur. Inggih alit-alit sami. Minggu sani sampun lintan, alit-alite sampun melajahin tata cara nyurat. Nggih, nyurat gruna utawi lengkare nganggen huruf Latin sapunapita carane. Nggih, taler alit-alite sampun melajahin paribasa Bali nggih punika sesonggan. Ya. Nah, sesonggan niki pados kadi perlampang nggih dengan nggih. Nah, mungkin Mister Mertaken ini sesonggan. Nabi suksemane taluh apit batu. Nah, kadi taluh apit batu. Nabi suksemane sekali taluh apit batu. Nabi suksemane. Dan alit-alit mending ada yang tahu, ada yang bisa. Angkat tangan. Nah, jangan angkat kaki. Tapi suksemane inggih suksemane taluh apit batu nike kaucapan ring anake sane menggenahi sane sugih utawi kewan. Nggih, seperti orang yang serba susah. Nah, dadosa niki anak niki serba salah kan nggih. Amun alit-alite ampun. Nah, dalam kondisi serba salah itu seperti apa? Nah, kelambangan sekali taluh apit batu. Nggih. Nah, niku contoh-contoh siosan sampun catet alit-alite nggih, dengan wacer nggih. Nah, makin lanturan pepelajaran indik keruna metu kali lan utari-utaran keruna. Nah, mungkin Mister Gede kawitin indik keruna metu kali. Nah, menawi alit-alite sampun unding indik keruna metu kali. Ing kelas 2 sampun belajar, ing kelas 3 sampun, kelas 4 sampun nggih. Kelas 5 daler sampun. Nah, niki keruna metu kali ngangge bahasa halus. Nah, sekali contoh niki nggih. Ageng tungkalikane ande. Nggih. Wikan tungkalikane ande. Jembar tungkalikane kosek. Numbas. Nah, numbas itu membeli. Tungkalikane ngadol kalau menjual. Nggih. Lunge tungkalikane rawuh. Kali-kali nggih dados alit-alite dados contoh-contoh saniosa nggih. Nah, makin lanturan materi indik intar-intaran keruna. Nah, intar-intaran keruna niki nggih punika pados kadi homonim ing basa Indonesia. Nah, keruna asiki nduwe arti lebihan ken siki, nduwe arti kalih utawi langkungan ing kalih. Nah, niki nganten lengkar utawi konteks kalimat. Nggih, nah sekali contoh. Sing iki. Reraman yangi sampun lingsir. Terus lengkar kaping kalih, galahe sampun lingsir. Nah, kuruna lingsir ring lengkar ke pertama mengarti sampun tuwa. Nggih. Papan tiang sampun lingsir. Nah, niki lingsir ke 2 nggih sudah tua. Nanging ring keruna kaping kalih, nah lingsir niki mearti sampun sanje. Nggih, sudah sore. Nah, niki nggih. Dadosne keruna lingsir niki mearti langkungan ring siki awi kalih langkungan ring kalih. Nggih, berarti satu kata itu bisa memiliki arti lebih dari satu. Nggih. Nah, niki manut konteks kalimat. Enten nggih. Nah, makin contoh kaping kalih. Nah, lengkar pertama bukune ento belina aji selai tali. Aji, terima aji.
Makin aji sampun rao. Nah, makin elingan kuduna aji ning lengkap ke pertama nika mengarti pengarga utawi harga. Sampun. Nanging ring kuduna kaping kali aji sampun rao mengarti bapak utawi orang tua. Nggih, terutama sane lanang nika master aji utawi bapak nggih. Aji nika pada sekali bapak. Nggih, sampun alit-alit. Nah, dadosnya kuduna aji nika dados mengarti pengarga dari harga. Talas dados mengarti api bapak dari ayah dari bapak. Nggih. Nah, nika ngantin lengkap konteks kan. Nggih. Inggih alit-alit sareng sami. Nah, disampune alit-alit sampun oleh pelajaran indik daring-daring kuduna talar kuduna betul kali. Nah, mari bos sampune alit-alit nyarsan video iki elingan catet Mister Yagi Icen alit-alit catatan, elingan catet di buku catatan. Nggih. Kalau elingan sampune nyatet, nah wajan malih. Nggih. Nah, talar alit-alit Mister Yagi Icen soal nggih di Google Form. Nah, Mister Icen mari bos link. Nah, nggih. Nah, alit-alit canggis kerjakan soal-soalnya. Ampun alit-alit. Inggih, alit-alit sami luantar sapunika saking Presiden Mister Icen ring dinami mangkin pembelajaran bahasa Bali. Nah, makin Mister Raden antuk arabsa. Om Santi 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 Om. Dadah.